Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku, adik-adikku, putu-putuku, teman-temanku, kakak-kakangku, mbah-mbah, pakde, semua guru-guruku, mak-makku, si wiwitawan ribet adang, wiwitawan ribet adang, adang itu nanti mateng, bet mateng, setengah adang itu jenenge garon, lihat dipangan garakno, mencret, karon kok. Lagi tadi dalam rangka ya ben mateng mulut niki. Nah, sing boten oleh niku kematengan. Sing boten oleh kematengan.